sudijskog kolegijuma za nadmetanje 6. memorijal Darka Filipovića Pilketa. Pobedilo je grlo broj 4, 453, Saše Markovića, trener Vladan Mladenović, u sedlu bio džokej Kristijan Jec. Na drugo mesto plasiralo se grlo broj 2, Marcel Alminalića, trener Bojan Šendeković, u sedlu bio džokej Aleksandar Šašić. Treća pozicija za grlo broj 8, My Dear Frienda, Onić i Stefani Mila Bjelogrlić su vlasnici ovog grla, trener Danica Kolar, u sedlu bio Jan Havlik, i četvrta pozicija za grlo broj 3, Alcatraz, za braća Škrijelj, trener Sopstvenik, u sedlu bio džokej Milan Konkord, ali svi džokeji su tu. Marko Filipović, brat Darka Filipovića, uručuje pehar Saši Markoviću za trijumf njegovog 453-a. U 6. memorijalu Darka Filipovića 453 ostaje neporažen na beogradskom pesku. Vreme 1 minut 57 sekundi i 9 desetinki. Manir pobede borba. Za dužinu i po je 453 nadmašio Marcela. Marcel je 2,5 dužine bio ispred trećeplasiranog My Dear Frienda. My Dear Friend je za glavu bio ispred Alcatraza. Pehar odlazi i u ruke trenera Vlade Mladenovića. Pehar odlazi i u ruke džokeja Kristijana Njezija, a tu su i medalje za sve ostale učesnike 6. memorijala Darka Filipovića Pilketa. Kao i uvek, naravno, svim kolegama pune oči suza. Dame i gospodo, jedan aplauz za 453-a i uspomenu na Darka Filipovića, njegove kolege. Nedostaje im svima, koliko i nama.